Agbẹ̀wọ̀n kẹ́ agbẹ̀wọ̀n mẹ́lẹ̀ bẹ́ agbẹ̀wọ̀n kẹ́ mẹ́jẹ̀bẹ́ mi nọ̀nù yà ọ̀tọ̀gbẹ̀ pọ̀ lẹ̀ fẹ́ mẹ́ o mẹ́jẹ̀bẹ́ mi nọ̀nù yà ọ̀pọ̀ lẹ̀ blue mẹ́ o mẹ́jẹ̀bẹ́ mi nọ̀nù yà ọ̀pọ̀ lẹ̀ Ghana dukọ̀ mọ̀ yà tà mẹ́lẹ̀ ẹ̀mọ̀ jiva má va nọ afado bẹ́jẹ̀bẹ́ no dzra do mẹ́ dọ́nà mi dziƒo mẹ́lẹ̀ tẹ̀fẹ́ dẹ́ kó wà nyi gbadzia o lẹ̀ fififi eya tà mẹ́lẹ̀ ngọ̀gbẹ́ kpọ̀ o sika kple klosalo ẹlẹ̀ miasi nuɖuɖu wọlé miasi amegbetɔ ebo men wọlé miasi intelligent human beings wọlé miasi menye dena black coat anɔ zɔzɔ la gbɔ me anɔ office de me be no kpɔ be yi nye deputy director o no nya be yi nye manager, you are manager for nothing if you cannot manage the natural resources le wọlé miasi de you are manager for nothing efififi wa tsɔ Quran kple Bible akɔnɔ mia fia ko nya mebe no va iso la Antoine Maji alo no yi de no gokpo gbegbe ma kpɔ ma de ya ma nya be mia pe politician o do nya teƒe eyo le nya teƒe gblɔ kpa eyo le ahatso pete gblɔ ame ɖeka wonye dagbe ya mi le didi le ʋe me enu evie le yi ma ga ƒo nu ya nye be nɔmɔdzi ne na kpɔe ɖa aha ekpɔe vɔ enu yi be le gbɔgblɔ ma ekpɔe vɔ yi ne na yi de Zion TV ne na va kpɔ nuwo nyuie ɖe yi de Zion TV na va kpɔ nuwo nyuie ɖe mi be miaƒe kɔnu menyo o kɔnu nye ma yovo va le mia fi me gblɔe va yi le ƒedewo me be miawo koe kplɔna yovo yi ge ɖe miaƒe ebo suesuewo ƒe xɔ me ɖe miaƒe bɔkɔwo nɔ xɔ me ɖe miawo kplɔa yovowo yi ɖe fi ma mina mi tasi agbe ma yovo me kplɔ mi kɔ va yi fia le yewo wɔna industry o enya yi le asi nye ma mina mi ƒu miaƒe ŋku ne miakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe na gbee.